le thlir tu te chi bai le vek ule hei zanina BBFAM program kalzel chu kan lamang zela hei zanina hianin in leng duam tak kan nei le a ama kan ti tong khanin kabula thu hi moka ania Mr. Mizoram lo ni to ania chu zaina hei in kom la hun kan nei do na kan lom hle ni ti kha kan soi ma sa a ti chuanin kadin kom chho bor bor nga ama sapera introduction atula ti china tin nge an ko tin tunge ning pum tin khoila ya nge tuna hin ai zola nom ti te kha mina shil ma saber ta che le lo ma be ke hi coming hi Vanlalhmuaka ania no pui fanau nein exam na wangin zatemc falcona song kan oma swa hi pathum kan neya kan do thu sam ang takin mi pa pahnih le hmeichhia pakhat pathian in min pe ni alo mom hle me du tu samang tak ti lai kha fanau mal som na thata kan dong ani ti kha an soya ti chuanin kan soi tong khan in hei zaina kan kommasa na hi Mr. Mizoram lo ni to ni wang kha ania ti chuan Mr. Mizoram ini kum kha min han thil ta che sang ni le pariat Mr. Mizoram ini ya ti chuan khami kuma sa Mr. Mizoram contest ka tu te buat sai nge ti lai kha an soi zau le thak ta che sang ni pariat kum Mr. Mizoram contest kha bodybuilding association of Mizoram BBFAM ani lai khang hon an buat sai kan ta tro ta chuanin khami kum khanin hei kan la se ve veka I that ziate I physical ziate le abdomen ti te thleng khanin mi thla la cha ma ri zaina hianin ti chuanin khami kuma I el pui ho bei compete pui ho kha I thian te vek tho khanin ka ria khalai kha an try ti ho mem kha hun lai khan compete har sai tiem el har sai tiem ti lai kha azam zo ko min soi sakla athang ya tereng mai competition tough tak mai ni khami kum khamo khati lai khanin Mr. Mizoram nuan ni le vek an ni chu kene tate limpuya te alrina te ho kha hango ka in el khan ita maro chu overall tak kha chuanin keile kene tale monkima ramthar mi kha overall hangan el ta kene takha ama Mr. Mizoram lo ni to ni ta a thangang me ni kha symmetry thabok si nge amasal mas thabok si min compare ngat me to pasun van nei thak dewin skamis tar ta law ani chu an soi zong khanin he nang te Canada te muaka monkima le aldrina te an ming kan lamri po khanin an thani ti kan thri kha hu lai khan ti chuanin chung tinga chuanin no moi khain hon ta nia I chedon lo ni ti kha thri ta ni kami kun lai khanin chung te chu mi thla pola cham thaya kan soi lang tel boka ti chuanin kha hun lai khanin sang hi le pariat kumanita tin nge exercise lak I workout dana hi routine kha entinan Mr. Mizoram in contest zone kha chuanin jing le apply ka workout ta han ti te kha oma khang I workout dana kha azau jok pon zau tak pon du le an soila I ei le in thleng te po khanin alenga ngai la ei le in hi duang tok ei tu te a om lo chang hi oma chung te thleng chuanin I workout dan le ei le na kha zau takin ei partner te thleng pon an min sil le ta che nia soi cha gom deuh ania hi thui deuh soi thei ania maro chu toy deuh hlekin soi tai la ka van ne ke hi chu nge genetically in van nei tak mai kan hi wang hianin mi workout ang hen ka workout ngai lowa le he kum chuan na regular taka workout pe ka nei ngai lo ni 2008 kum tak phei kha chuanin competition don nai thali thanga borvel kha kan concentrate man choka ati lai khanin hei nge ei zonna
เห็ดป้าไงแล้วในโลตาสุอารมณ์เริ่มถกขันมุ่งช่างๆแต่กันกัลกัวละจางถึงจางละมาแต่ตาตกแต่งกันกันที่หันรูทีนหันตีโปขานินเงี้ยกี่มานะก็มีโต๊ะก็เล่นมีโต๊ะเนี่ยก็เสียดอังคันรูทีนข้าก็อินเซ็ตโต๊ะปะจริงเลยใจแต่พี่จูอากาศจีขันเลยผมรู้มากันตานข้าส่วนนี้จางปืนใจsaya kakal ta gym hianin darkar khat ai rei hun ka mang ngai meu lo với khat workout ta mo hun khat workout ta hian ti chuanin diet chu asan pain diet han ti san vak ngai da kha ka nei lem lo a ni ti ra ka le ei len pa ngai khan ni mai a supplement mo protein source tha dang han ei tur khanin nge din mun ten lo zil lo deuh bok nan khan asan pa ei lein dai tha han ti vak ka nei ngai lo ma ra chu ni tina ka nei thin dan pa ngai mil tok ka ngai khan ka work out mai ani chu khang ti hun lai khanin i work out lai ka mu ve fo ke po khanin bicep pi tha thei khop mai tu na po hianin clear tu te kan tarlan tel du chu ei mo ka hi kum enga mo za du kha a chol to amo kan ti lai khanin gym tak tak ero chu kal to lova ama ro chu thei angin in lama te a thei chin chin an workout tai ala thae me mari tu na point a body hi kha hun lai khanin a bicep pi tha kan ti thei khopa chunga chuanin bicep te po hi a khoi dan te kha kan zir thina ni a thil ti dana kha kan zui thina ni chu tiang khop chuanin mi nge tai ma khania chu te kan tar lang tel bok ni ta se ti chuanin hemi exercise stream lak workout bodybuilding taksati chakte ti fit te hi eng ti ka train ngei tui tran kuming zai ni nge ti lai vel kha gym ka join tir hi 2000 dai to khan ya sang ni kuma sang ni kum dai to khan ta tang chuanin ama sabera chuanin tui ko lai kal tui kol gym a thani bor vel kan kal zawa ma ro chu chole wanga kum ngan nu vela 2005 a khan kum top don a competition don nai a khan cha thum bor vela lom tia ka va join le a chan kalpa ngai de ule ka kal chu sang ni pasari vel chau vel rang khan ni ani chuanin i kal tan tir atang khanin i chung ten tui pui chem i thian ten tui pui chem ti lai kha minan soi sakle zoi la ya min tui pui te rang mai ne Mr. Mizoram sang ni paret kan ni khan no pui kan nei to fa hi kan nei to pakhat ne kan no pui hian in min tui pui min support thakop maya atheyang angin thian te thlengin ma thei top min chu pui thin ni alo mom ble mai an pui ina thei to pa be ka wanga he tiang ni thei te poi ni ve a chulai chu kan soi zau duwa backup tu tha hi a tu te point kan mo vek me a an nu chu apo ei lom thu kan soi ni chu zaina hin mi video kal tlang hianin chuan sang le paria ta Mr. Mizoram lo ni ta i workout dana kha kan soi to thawa an jin khanin khoi lai nge han khoi bik te mo i bicep ka tha thei po kan ti khania kha lai kha hun lai khanin workout na khan gym kal pui ka tam ta kan omin ka ringa tui ko lai kala chumi zowa ram thu lai kal ta physical de bo ni kal in ka shya tiang khanin i workout pui thina te i workout partner in nei nge nei lo pheju ka shelawa chulai chu workout pui thina te kha han soi tur anom chuan han soi la tin han soi zau de ngai pon kalai khan soi zau la thangya ya hang hun lai khanin regular workout partner an ti tur ha kan nei chi alawa manin ti de chan chu soi nu ka workout dan kha nge regular de kal thin kan ni lo wang khanin ka kal ka workout dem chana piang ero ka chuanin thian te
tu mani pan han pan dar zu tur khasun om ve mai a regular partner anti tak tur khasu kan nei lem lo ni gym khana khanin kener te one kal ho thowem man thowem kal ho man kan ti te Mr. Mizoram to ho komo o kal ho zeu khang tinga khanin thian ho on workout te kha jun nuam deuh turin ni a klai te kha mi thla chona lang theya ti chuanin hei kan soi tong khanin Mr. hei tilai hianin certificate tam tak mai oma atel to na hei hi nakina kanla tilang chiang do na hei hi Mr. Mizoram sang ni le pariat Mr. Mizoram ni kuma a certificate don khania ti chuanin adota hianin 10 Eastern India Bodybuilding Championship 2009 ti ania sangni pakwa kuma Eastern India Bodybuilding Championship khami khania chu Mizoram kan thleng le hala ni ta hianin ke somruka hianin ama hi pani na mo hi aron ni pha a chulai chu hanzo zaw cha gom ka tia Mizoram ne kan thlen don hianin namdang thatak tak karon kal khom don ni ti in ria in tang don ni ti ha kan arinomani chulai chu in pu cha na lai kha toite moin ai dule zaw zok ponan min soi sakta che na lo ma me ne 2009 Eastern India Bodybuilding Championship an thlen don tum hianin 2009 kum khan kum chan ve malam zong kha khodanga ka oma na thokin yang kum chan ve nu atang khanin regular kang ka workout man chawani ahunaron thleng dona khatelang nge tellawang ti kha again khap ka ti level khan association khanin supplement te khamin sema Eastern India competition in bo sai tur ho tan khan supplement BBFAM khan supplement supplement han lak mai po ha in thasung do ni dik tak jong kha lai kha chana chan chu ka tel ngam ange tel ngam long thia ka chiang lawa ka wa ka regular te lo wang khan masala nge competition a helai state a medal pola lang ai lo ti mayang ating te pona an lak nu ka chon to bera pakha che hi alo la banga ka la veta te chon kan in bot sai ta tha li bor vel kha regular dewin ka workout man trok ta và này thang đó in silver second position khác còn về ta orisa mi liền vác lô cái mà ai hiện là điểm về lệ chong a competition hun lai giống hoa cả mù mày đấy mấy lần hay là khá pa cả anh liền lom lúc tụ cả bodybuilder hậu khác còn oi ngay 60 kg em bị bỏ không à liền pui senior liền tak liran đi vang kan a te ber champion ber galo mù mày đấy lần ngay là nal zet mày khá lâu ni orisa mi cả anh và này thang đó in bản ní nó số cái này về ta này chứ alo mom khop me a hemi kum hianin mizo dang tel thian te khan omem wait dang awan di anom nol mai an tel ve nol mai wait chang a khanin anom kim in garia wait tina khan ani chu an soita kan khanin thali vel boring ko chana ne ya ti chung chuanin silver khala ania ei kan soi tong khana kina kan tilang chiang dona a trophy te po kan tilang chiang dona chuanom hle ni tin adota chuanin hei hi Mr. Mizoram contest sangni pangale sangni paruk ania ta hianin 60 kg silver ani boka ti chuanin nei adang po ala chau maya sang hi nakina karon tilang de uvekanga Nordic Bodybuilding Championship ania eta hianin 60 kg first position aron laboka chuanom hle me his hengun laya workout na satje de poron soya chuanin dotle hi Nordic India Bodybuilders Association ania eta hianin 60 kg hian pakhat na aron nile bokani chuanin hi Mizoram Bodybuilding Association ania hemi kum hi sang ni kum mani eta hianin below 60 kg hianin pathum na aron de boka chuan ala nei tam hle me ya
hei hi sang ni pasari kum ania heta in first position aron ni boka ti chuanin hei hi Northeast Hill University ti te tiang khanin hei ni na sang nei tau mai hei hi best physics an thlan 55 kg ani hu ani chu ani boka ti chuanin hei po weightlifting a hianin first position aron la boka ni chuan hei top per ani a hei hi bodybuilding association of Mizoram BBFAM hei hi sang ni le sompali kum khan first position 60 kg a aron ni boka ni ti chuan overall a trophy te po tila hingan tilang dona lo thiranga dikhanin zanina kan bula thu hi soita kan khan pu ho hi he su nu nei tha em mania Mizoram bodybuilding industry a tim hianin chu kan soinon le ni se ti chuanin bodybuilder a hianin khovela mizo pon big lo nam dang pon ita se sap te pon ita se ta chuanin tuge ngai san ber tilai kha kan zot teng che ya ngai san ber soi mai ka du deuh hi pahnih ka nei a voi riat z mai Mr Olympia ni thei American bodybuilder Lee Haney hi ka du em maya an hun lai ngai to khanin nge alo advance kan ti dong nge ni bodybuilding hi a hre chiang ka tia tin chu ba ka chuanin ama hi ein hre chianga nge machine anatomy hi hre chiang ka ti mai kan ti na san chu khatiang kum chung khatizat kha Olympia po champion thei khanin ai liam ngai mi lo ni injury nei ngai mi lo injure ngai mi lo chuan ka du deuh pakhat chu Jay Cutler Mr Olympia voi rup ni thei kha a pian ange a figure rim hi hei chu a body a structure an nal mange a figure an nal mange han ti tur ni mi a si lo hianin nge ein build chuak nal ka ti ni chumo a lian boka mo a muscle nge a thickness a thasia he pai ka du boka chuan ngai sana kha chuanin nge an chan ching kan hriat chian lutuk lem lo wangai san view kha ke ka ti chia lo ani chumo ngai sana chuanin Mr Mizoram ni katum ka ti thei lo ron ti tu ka thian pa cross a Mr Mizoram voi thum ron ni thei hi ka ngai sang dar a chan chu kan senior da nei nanga Mr Mizoram kan ni lai khanin weight champion pol ani lo ni ma kha ti chung khana be trang a Mr Mizoram voi thum zat mai ron ni thei tura akal kong kha hau takani chan chu ka mu pia ka hriat pui ve wang hianin a hau tak zia ka hriat pui ve wang khan a kha tiang den hun ron ni thei ka ngai sang ni umo ka soyang khanin cross a adang kha chu ka soi sun zom lo menga cross a hi Mr Mizoram eng mo zat lo ni to a soi tong khana dal wa zaina he pu mo ka motivate tu ka cross a alo ni reng maya an soi ta khanin chu nge cross po kha achunga khanin lom thu karan soitel ni ta box se change ti chuanin hei a top lam te kan nai chho tan do na bodybuilding chung ma hianin hemi a symmetry di kan ti te a bicep a thamange a kelam panga thamange tiang chi a hianin ngai poi mo de ulai ne nge bicep nge lower nge tin impose a het impose nge nangma nalti bara ikman thina etin most muscular ti te oma frontal bicep ka tiang chi khanin khakaminan soi sak le lok ta che i bicep ka chu thathin ti ha ka reng me tu na poi nei hala thae me ma chulai chu an soi zau de po cha ko ma a pos sa chung ke ma bi khai chuanin nge July post chu ka du ber July chu ka than lai ber han inti nalai hi chu ka nei lu tuk lem lo ma se
pose ke mai na ka pose ka du deuh thin chu most muscular le frontal spread chỉ biết bản địa chứ mà so hian ka moi deuh ber hian ka in ria khatia khami pani se pose kan đang áp bóc anh này mỗi vết thôi chuanin cái là căn tủ big không à judge lo ni ta la cái kan eng lai nge en big ang ti lai ka overall cho ni en vek gong tho ta ngai poi mo lai bi kai nem ti lai te không à te ma han chik deuh tur ti na ne wa chik deuh lai kha nia just lo ni ta ila chuan nia overall ska chu kan en tu chu ani ngei me a izo miao si chuanin lo ni ta la ngai poi mo deuh tur chu lower body le back lower body le back muscle pani emi pani yen deuh big tu la cho lai chu kan zo na sana chu chan po har deuh lek mai thaya overall khan en vek adjust se zong zong hin en lai big khan nei chu lo ba ma ro chu a bicep ba that thin em wang khan en bicep lai kha kan ring do kan zot te po ni kha ti chuanin hey BBFAM kan ti chu stri hai kan traffic bodybuilding and fitness association of Mizoram ni hai kan motor te po te nan om ta BBFAM in program hi kumtin hin kan ne ya hey kumina te po tha anralanga chumi chuan Mr Mizoram te kan buat sai le chole tran don BBFAM program hi ilo thli training ka ringa hemi hi enge nangma a tho dan a thai tm BBFAM program kan man thin zong zong hi Mizoram thai dan po thai tm ti lai te kha milan soi sak ta che lo ma me tha te reng mai a tha ka tilut tu ka hei BBFAM mo program hi ka en mai ngai lo ka en deuh vek thin na chuanin hei tun kan program te po hetiang program inan siam te hi a tha ka tia ke ni abikin bodybuilding khovela tanga apil len to mai tur ti mayang pil bo to mai tur te hetia nge hanin expose chat lena program sin ti tha ka ti ni chungo tha ka til tu ba chon association ina ma lan sang te a tha ma son dan ti tha ka tia ini hun lai ngai to te chonin kan ma son hi aro pui anasa tin bodybuilder ho te po le physique ho te po an mu nom hi ka tia competition championship o ma pia ngen ka lo ena om huna hianin ka lo lom ve veng veng thin ma son da kan mu yan mo alo mom ka ti ani chuanin enge gym chungchanga chuan nia thalai tu po mai hianin enge sport discipline emo akal kherlem lo tan po le discipline dang tan po gym hi chu tu tan po hena tangkai katia rui thei til ti ho tan te po hianin nge an tum nein han workout sela rui thei til bansan pha na tu thata kan hi thei garing nie gym hi an soi ta kan nei midang po ti lai hian lo thu to fowa gym tangkai zia akha kan soi thina ti chuanin workout ina mi pui dan te entinan gym kan kal chuan rui te hil kha aleng lem lo ni zuk le mong te kha leng le lo ni ti lai te kha kan triat ania ti khanin zona topera kan lut tonga hei kan soi tong khanin Mizoram hin gym ma thang sa be ma ai zol chunga point gym tam ta kom to tin ai zol pon lama te pon dinga tuna po hianin hei BBFAM chuanin roman na and siama ti khanin gym zong zong ten klot chokan tuma kan ma kan lame ka chuk tinga chuanin Mizoram thalai te gym at workout tui tak fitness lampang te bodybuild te an tam to ni heng kan thalai te shrieta ta na tha iti
tin chu mi pia lama chuan rui thei thil do nan he game he bodybuilding industry try tiam ti lai te thleng khanin zau ta khan minan soi sakla a thange a lo mo me nia gym shim hi masabera chuan tu tan po hin a tha meisia mi pa kumno la tangbal kumno pangatanga Peter Potter seng hianin a tha ni ti khan soi phut taila ti chuanin tunlai India thangthar gym tui mek te turan tui thar te goal neya ange bodybuilding rom boy pui emo a physique lampon ita sela tum nei an ti sim tum sim neya lai ka ti tan chon tum ti tak tak na le tum ru na ti tak tak na thei top chu han ti tak tak na he poimo ka tia tin rui thei thil nena chopol hi rem lowa gym hi entinan mani hanin mangzeu ta ila Mr. Mizoram ni katum tir kha atang khanin ama tun ma jun zial ha ka zu ve thina asa Mr. Mizoram ni katum chi khan zial ka ngei ma ka thla ma ka kan nok tlat ani tro ne nok tata kan thei to pin ka be tang tang ati chuanin Mr. Mizoram ka van le thak du hang ka lo ni tama ti chuanin tun lai ne kan hun lai ang khani to lawa man ruwa te changkang je la man ruwa mai ba ka enge diet te thlangin changkang chho je la in tun lai thang thar hianin shortcut ti mai ang shortcut thi shortcut mo shortcut thi a boy pui to ki kanom thina shortcut thi tha ka ti lawa a dai rei lawa chu bang chuanin pumpel ram shamila shortcut thi chu tha ka ti tin khop mai chu gym shim hi eng discipline tan po hianin apoimo mai ba ka ti nge jok turania discipline dang tan po hem bodybuilding emo physique tan khalo po hian fitness le strength shim han build up nante gym hi tangkai deuh mai nia chu ba ka chuanin mizo thalai bodybuilding tui kher lo po physique lama tui kher lo po hianin nula tlangwal thalai a bikin nu le pa lano pang deuh te po ni se gym hi tui thup mai la annal so mai la mizo thalai nu le pa te hi mo annal so mai la ka kan ma son don mo ko mo alo mom tu na khan ei pum bo kan ei kan ngai tha chewa a thorim zia kha kan fiat pui ve ka nga etinan Mr. Mizoram ani dona mezial an da an bansan te tin asang sanga zinga thoma te a in vonna zong te kha thalai ten thli tu te pon lo en tonila a von tu la te pokal lo vongila trying ka sia chulai chu kan soi nun le ani ole ti khan zani na hei kan soi tong khanin kan bula hianin buhmo kan Mr. Mizoram buhmo ka kan kom the kan lom hle a ti chuan kan zona zo te khating kan kan komna zong ka te kha azom tur lai om chuan milo zom sak turin kan han ngen bok chawni thlir tu te ti khan zanina kanin kom chu a top lo ni ta sen za vain mong tha ule